Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe, haray enen artika plateforme men ɗo fi en wawa ɓeydidirde e ɗi wagutuji ɗi joguiɗen ɗo ka hikkorɗon yardallah on fou. Eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala ka jemmiri toon fo. Yo Allah subhanahu wa ta'ala wetiniri e hoore jaam, enen kadi ka jemminiri ga. Yo Allah wetiran en ko hoore jaam. Haray musidɓe julɓe, kangal tongidirgol ko nde deftere ɗo wonɗen e jangude wiyetende adda wa dawa Ibnul Qayyim rahimahullah. Haray hiɗen tori kadi wonɓe e ndarude vidéo ɓe fo feƴƴingol fi yo nafoore nden ɓeydu yajugol. Haray min komi noddata jama on yoɓe wakkilo jangugol ngol. Si mini noon jangugol komi fandi ko gande ɗen fo mi fandi, sabu ko ɗum ɗon wawata en sottinande. Ko joɗiɗen mantidirɗen wo, ko joɗiɗen mantidirɗen wo, si en jokkali golle kara han ko wiyeten kon sottinirten. Haray hiɗen andi ceernojo on himo jannude en damal ngal wonɗen e mum ngal ko damal tawowal ngal andinayi en neɗɗo on himo hani wonugol memminotoɗo, woni ko fi ko hunde yowdirde e aduna, ma woni ko pimu yowdir kon e lahara. O duwaka joɗagol tum deƴƴino ma fonda juuɗe makko ɗen o jooɗo o yinna wondema himo taƴƴini moƴƴereji ɗin. wonno ko moƴƴere aduna yankere woni ko lahara. Siɗen faala aljanna en wakkiloto, ko non woniri kadi siɗa faala aduna no wonɗen e wakkilorade ni fi aduna, haray kadi aljanna on e nemaji muɗum ko non woniri kadi ko wakkiloto ɗen. Kala mo hiiɗen no soɓɓidi no inna wondema Allah ko yafotoɗo, Allah ko lettoytalan, Allah no yaaji yurmede, hara on tigi ala e dogande moƴƴereji ɗin, ande ko cheytan e wonki makko ki woni mo e cuɗude. haray ceernojon ko ngal dammal wonɗen e jangude waddani en hadisaji boytindinɗi wondema fi lette qaburu e ko yowodiri e waɗo bakkatu mayide e muɗum hara tubade. Kono musidɓe julɓe, ko toɓɓere wotere mi faala andintinde koko wonɗen e jangude ɗo, ɗum ko piiji wirniɗi. No wodi noon woɓɓe ɓe hoolaki piiji wirniɗi ɗin, ma hiɓe faminkini ɓe hoolaki. O coronavirus joƴƴinɗo en ɗo ka suudu, satellite hi'ali o, internet hore internet ko ɓenta kon ɓe bugike satellite ji ka planète ji, ɓe bugike ɗum ɗo, ɓe bugike ɗum ɗo. Coronavirus on hitre watade hiite ko kullum ko tawata hara wurin inne wondema kamɓe tigiri ɓe innay naafi kuntiɗiɗi non, kono ko wawi natude ka nder leydi men ɗo inle lorra annalla on fop tawata hara satellite détectali kum holli wondema piiji goo no woodi heccuɗi haqqille menɗen. Tentini ɗi bindi ɗi wonɗen e jangude ɗo, no woodi bindi goo ka nder saria heccuɗi haqqille menɗen. Ko ɗum waɗi annabaɓe ɓen Allah imminiri ɓe yoɓe arɓe yeeto en ñawoje ɗe tawata haqqille tun wawata en faaminde. Hiɗen andi haqqille ɗen kadi no considéra ka dina meɗen, kono no woodi bindi goo honɗum ɗi tawata rawnu haqqille no fanɗani. har haqqille wata huɓidagol, sabu fiyol sabu ka haqqille hatti ɗon ko ɗon wahayi kañum fuɗɗi. Wahayi on no yaaji no mari doole ɓuri haqqille bani adama. En hiɗo fi kunkullum wiyete ko ɗo inde wondema corona virus hiko ronkini annallan fop e hoorele satellite ji no buga partout, kono ko ɗo ko wawi natugol nder ga kum persa hara satellite hay goto détectali ko. haray musidɓe julɓe, komi yetori ɗum ɗo ko fiwata e janguɗi ɗo bindi, goɗɗo ina haqqille ɗum ɗo jaɓaɗe ko gonne jangude ɗo no hecci, par ce que Allah ko ɗum mantiri julɓe ɓe, hino jeeya ko mantiri ɓe wa yuminuna bil ghaybi, ɓe gomɗini ko wirni. No jeeya noon e ko wirni ko windi kon ka lawhil mahfuz, lette qaburu, ko woni aljanna, ko woni hiite, ko woni sirate, ɗin piiji ɗon ko wirniɗi ɗin no hecci haqqille men ɗen. Ko ɗum waɗi hande kadi kon ɗum jangeten mi fuɗɗito ka darsu men. Hiɗen tori jama on feƴƴingol innen wondema vidéo on fiyo nafoore nden yaaju. Wa fi sahihayni ittama kadi ka Bukhari e Muslim anhu e seydina Ibnu Umar fay qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nulaɗo maaki, innal musawwirina pellet no mbaadinayɓe ɓen yu'azzabuna ɓe lettoyte yawmal qiyamati ñande darngal, wa yuqalu lahum ɓe wi'ane ahyu wurnite ma wurne ma khalaqtum ko taguɗon kon. ɗo hadis on kunnum faala e yeetade ko lesayɓe estati ɓen.
sa lesi ɗo statue a waɗi ko sur forme de aden yawmal qiyamati Allah lettoyte inna ya waɗu ruhu ka nder statue ɓayɗa wawi nande nde e tagore Allah nden Allah inna ya wattu wonki e kum statue na ɗum o lette iɗen andi noon goɗɗo wawata innen wondema wattugol statue waɗa toon wonki. Janguɓe go hi'i kañum wo photo no natori ɗo photo woɓɓe no natori photo e o hadis ɗo kanulaɗo maki ɗo wondema haray Allah lettoyay mbadinay nandindinayɓe e mbadi ko mo tagi kon ko mari wonki. Kono haray on ɗon masala ceernoɓe no powɗodiri si photo no natori ka natora ko ɗum waɗi hiɗen heddo ka fotta ɗon kon ɗum ko kala lesuɗo sanamu kala lesuɗo statue o lettoyte Allah e darnoyamo kadi inna naadu non wonki e kum statue jaka mi andi honɗum haray kadi ɗum ɗo kañum kadi holli e wondema mo naati e lesugol statue ji mako nande muɗum haray o waɗi bakkatu mawɗo sabu fiyon ɗum Allah lettoyemo inna be o waɗa wonki e muɗum. Amma non photo no natori ka natora ɗum non ceernoɓe no powɗodiri ɗum ɗon en falaka jowtinde yewtere nden ko yowodiri oɗo hadis ɗum ɗon kaka defte ga jangoyte. Wa fihima aidan anhu ittama kadi e seydina ibnu Umar kadi fayi ani nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fihima no ka sahih al-Bukhari e Muslim kadi عنه كدفي سيدنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إتاما إنولا صلى الله عليه وسلم بماكي إن أحدكم إذا مات قطل إموت سي أماي عرض عليه أويب تنت مقعده جلر مكولين بالغداة بمبي والعشي إكيكي إن كان من أهل الجنة ستيوني أولاتك كو آدن الجنة فمن أهل الجنة هري سدي مكو كوونيكم نهمبه الجنة وإن كان من أهل النار ستينوني كو آدن هيته فمن أهل النار هري أولو كدي أون نجيجي دي بهيته فيقال ويأني هذا مقعدك كروني جلر ماندن ولوتا هاينا قول جودو اندن جلر مكو هاينو ورد مكو دن كدر هيته حتى يبعثك الله عز وجل ها الله سبحانه وتعالى ورني تو يوم القيامة يند دانغال أودو حديث كدي مسيبه جلبه كون فالا إن يتاد si goɗɗo surrama woni ko julɗo woni ko kefero so wallinama ka gabru makko o gaynama landede heedode nden ittete hakkunde makko e ka o fokkitito rido woluɗo hakkunde makko sika ka aljanna ittete sika ka hiite ittete malaika ɓen ara tawa ka on tigi surra non ɓeyna ay ka renuɗa ɗa ko ɗon woni werde ma nden hadis non non inni si tawi kaka aljanna ɓe sappimma ɓe inni ko ɗon woni werde ma nden ko ɗon woni jullere ma nden haray immo weltoɗa amali ewre ka gabru maɗo si tawi non woni ɓe sappinima ɓe inni aynde jullere joɗinde ɗa tawi kaka hiite nde woni haray andon ɗum haɗon kadi annanaji joni hadis on ɗo gonnu faala e yetade sabu inni ceerno jon kala hadis mo addi ɗo andi mo mari fandore fiyo no waddani hadis on ɗo ko waddani hadis on ɗo onon yimɓe wonɓe e innude wondema haray on waɗata golle ɗen ɗon tañƴini moƴƴere nden on janggay sifa ɗi hadisaji fo hay ko yondi ka pubel e on janggay ɗi hadisaji ɗo fo ñande wo ñande si goɗɗo wallinama ka gabru muɗum malaika ɓen aray weɓintinamo ka o fokkiti toon bimbi e kikiɗe bimbi ɓe ara ɓeyna ko ɗa fokkutuɗa ɗum ɗon tun no yoni lette ɗum ɗon tun honɗum no yoni lette neɗɗo on siko bonɗo ñande wo ñande argol sappine ka hiite ko ɗa fokkutuɗa ko ɗa weerata ko ɗa woni logement ma o kikiɗe kadi ɓe aroya ko ɗa weerata ko ɗa woni ɗuma ka nder hiite ɗum ɗo kon ko wayde noon andintingol ma masibo satiɗo ma ko non woniri kadi si ɓe ari bimbi e kikiɗe kadi tawi kaka aljanna fokkutuɗa ɓe sappinanima jullere ma nden ɓe inni ko ɗa woni werde ma nden ko ɗa woni logement ma on tawi kaka aljanna ɗum kadi ko teddungal yo Allah teddino fi meɗe yawmal qiyama e ka nder abruji men musidɓe julɓe ɗen hatto jini haɓugol ki wonki men haɗayki ko boni haɗayki yen waɗu ko moƴƴi yamirayki ko boni o yiɗo oɗo hadis nulaɗo maki
wondema ñande wo ñande si on tigi wallinamaka so maayi o wallinamaka qabru makko malaikaji ɗin aray weeɓintinanamo hollamo bimbi e kikiɗe ko honto o fokkitiri sikka ka aljanna ɓe inna ko ɗa woni werde ma nden logement ma o sikka ka hiite kadi ɓe ara ɓe yeetoma joni noon ko enen suɓoto ko honto faala hikkorade ko ɗum ceerno jom faala yetade siɗa faala yo malaika ɓaru bimbi e kikiɗe sappinane placement on ka aljanna haray waɗu ko naɓete kon aljanna si tawi noon woni ko welete koɓe weeɓintine ka hiite ka fokkutuɗa to haray ɗum kadi ta fillu hay e goto si wona hoore ma ko ɗum waɗi a ceerno jom addani oɗo hadis yahanen hadis kañum kadi hekkuɗo ala ɗonno joni noon o yiɗo ceerno jom addani balɗe tati ɗe janngude ɗo ko hadisaji ko makoji no ɗum ɗo fof ko yiyatagol mawnu ɗi hadisaji ɗo fof ene a ɗettay ɗi no wondi e kamba ko inete ko alwaid hiɗi wondi e kamba hay ko yaaɗi jooɗoɗa innugol aray de min aljanna on kadi min kadi haray mi natoy kono hay si waɗa lay fof kaari si natoy aljanna min kadi mi luttoyta kayde si waɗi haalaji jentoɗen ko ɗo kañum kadi wa fihima no ka sahih al-bukhari e muslim kadi aydan عنه جنgo إتما كده سيدنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نولا دوماكي إذا صار أهل الجنة في الجنة يم الجنة بين سيناتو يي بونتو يي كندر الجنة بناتي والله ودوين إبادو وأهل النار في النار يم بهيت بين كديناتو يهيت يهاما مكالا يهيكا لوجما منكا وردمون جيء بالموت مايدن أدى mayde nden jentoɗen nde en inni ɗi bindi ɗo no hecci on non haqqille bani adama mayde nden allah subhanahu wa taala ɗetta mayde nden wattande sakari baali wattande on ɗum sakare baali nge adde mayde nden ɗo nde wattama on ɗum baali ji'a bil mawti mayde nden adde hatta yuqafu hande darne bainal jannati wan nar hakkunde hiite ngen e aljanna o c'est que allah subhanahu wa taala watta mayde nden sakari baali adda ndin sakari darna hakkunde aljanna on e hiite on tawa wonɓe ka hiite to no reeni ndi wonɓe ka aljanna to kadi no reeni ndi summa si ɗum ɗon feƴƴi allah inna malaika ɓe gonnu hirseyndi summa yusbah on tuma sakari ndin hirse allah inna malaika ɓe gonnu hirse sakari ndin nde ko mayde nden nandintina sakari ndi on hirse si ndi gaynama hirsede summa yunadi munadin noddowo nodda goɗɗo non ewno malaikajo go ewno jentoɗen ɗo ko woni e ewnade kon o inna ya ahlal janna ko hono yo imɓe aljanna malaɓe khuludun ko luttugol fala mautun mayde ala yo allah waɗo e ɓeɗo ɗum ɗon non weltinay on non yimɓe aljanna ɓen kalkiliɗo ya naade e nemaji hara wurin hiɗen andi goɗɗo seeɓiɗo golle moƴƴe hara en huli wata o perdu golle ɗen wata hulu wata patron makko société on fermu hara ɗin ɗon piiji fof hino ara ka hoore makko jon noon fiyo allah ittanmo jonnamo tranquillité total ɓuttu duumigu allah nodda kono yo himɓe aljanna innemo wondema malaika ɓen malaikajo allah inna yo goɗɗo ewno julɓe ɓen nana ka aljanna goɗɗo no ewno malaika khuludun fala mautum luttugol ko alda e mayde luttugol ko alda en mayde hay goto ma eta hande kadi fay kadi malaikajo on fewta ka telen hiitay noon ya ahlan nar kono yo himɓe yiite khuludun luttugol fala mautun mayde ala si brehum almeti sunnima ɗo maɗum gaz sunnima ɗo kaka urgence daroytoɗa joni noon oɗo ko ton ka nder jahannama ka nder guiteli o nana kadi ewno toɓɓen no ewno haray ko e on situation ɗon o luttata mayde ala gurdan kadi moƴƴan ala fa yazdadu ahlul janna himɓe aljanna ɓen ɓeydo farahan weltare ila farahihim e hoore weltare maɓɓe nden
si nata be kal janna be naati be nanino ewne haray ko o nema do luttoton goddo wata on yaltinde ko ni luttoton on mayata moƴƴereji ɗin kadi lannata ko duumiɗi naatuɓe aljanna ɓe honnu ɓe ɓurta heɓude ko wiyete no ɓuttu ɓernde ɓe welto e hoore weltare maɓɓe nde fa yasdadu ahlu nnari yimɓe hiite ɓen kadi ɓeydo huzulan sunu ila huzunihim e hoore sunu maɓɓe on yimɓe hiite ɓen kadi si ɓe nani no ewne haray on lutti ko oɗo mayde nden hirsama hande kadi kono wonirɗon ni ko ni luttirto mayde ala gurdam moƴƴan kadi ala ɓen ɗon kadi ɓeyda sunagol yo Allah dandu en e nde fedde ɗo ɗum Allah daali inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu ta'un hulu wala tahzanu wa ta'un suno parce que on hande kadi ɓe ɓi tranquillité total kal janna ɓe ya heɓi on non choc ya nanu an koye on situation jiiteɗi yiite mayde kadi ala ayaje goo yeeti en kullama nadijat juluduhum baddalna juludan gayra tuma kala ɓe sumi ha ɓandu ndu wayi wasi tawi woni joni hara hiite ngen ɓandu ndu wowdi hiite ngen allah subhanahu wa taala kañum kadi on malaikaɓe wonɓe to ɓe allah inna yoɓe change guri on tigi gin e tewu on tigi gin change watte kadi guri kesi hiite ngen kadi sunna ko non o luttirta abadalla baadi jon noon ceerno jon ko fi on ɗum addane o hadisa ɗo ko yeetagol ma an o musidɗo a jangali ɗum ɓeydalima waajo e ɗum changeralima e ɗum wawatama faminde ko hombo maaki o maako ɗo ko nulaɗo allah inni wama yantiqu anil hawa nulaɗo wowlata mere in huwa illa wahyun yuha nulaɗo ko wahyi kala ko ɓe nanirɗon ɓe ande kaka allah iwi yo allah waɗu en himɓe noddoyteɓe sanne jaɓɓe teddine ka nder aljanna nanen ewnotoɗo on ko ewnoto yen luttuka aljanna haray mayde nden lanni ceerno jon kadi fayi ɓeydani en waajo ɗo fof ko woni en addude ko hadis wa'id yetagol ma ta luttutum e waad hejjita on ɗum wa'id ta luttutum e ko allah fodi aljannaji ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo jentoɗa ɗum ɗo to jento kadi ko inni ko wondema bonɓe ɓen kañum kadi konto fokkitiri are hadisa kañum kadi hikkuɗo ɗon noon وفي المسند عنه اتام كان كمسند إمام أحمد فيكد عن ابن عمر قال بماكي من اشترى ثوبا كلا أنصود تنتي كلا أنصود تنتي ما كلا أنصود تنتي بأشرة دراهم مبودي سابو فيها هرانو كندر مبودي سابو تون dirhamun mbuɗu haramun harmundu lan yaqbalillahu lahu allah jaɓantamo salatan julɗe makko ɗen ma dama alayhi fode nden linsere no e makko thumma ɓay ɗum feƴƴi adkhala isbi'ayhi haray o naadi kolli makko ɗin fi udhunayhi ka noppi makko thumma qala o on tuma wi summa ta haray honnon haray mi uddiɗi mi pahiniɗi illam asma haray yo allah pahindi ko ɗum ofandi yo allah pahindi illam akun si mi wonani sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mi naniri ɗum ɗo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono o hadis ɗo musidɓe julɓe ka amana ilmiya oɗo hadisa sella innugol wondema sa ɗetti mbuɗu harmundu an a ɓornike a sodiri linsere a ɓornike haray hande kadi ko juulata kon fu allah jaɓata fotiɗa ɓorni nden linsere ɗon koyneten la ina mari bakkatu ko waɗɗa kon kono allah inne wondema jaɓay julde ma nde kono ko addani oɗo hadisa ko fi honnum ko yeetagol en yen woɗɗito e piiji harmuɗi ɗum ɗo kadi no puusa goɗɗo no wona sabu unoyede ka jahannam haray en inni hadis oɗo ko daif ko lowɗo wa fihi fay kadi no konto no ka musnad imam ahmad عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلا ماكي مسيب جول بندار لو حديثاجي
aray ɗi yeeto en bone yargol beere bone drogagol bone yargol beere. Iɗen andi yargol beere ngol no jeya e pankareji janeɗi. nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki man taraka salata sukran, kala on tertiɗo julde wotere fihi mo suli marratan wahida nde wotere. sike goɗɗo yara beere tawa no suli hewta julugol oyna no hilan haray mi julata taw parce que hilan suli taw, ko ɗum woni joddi on, ko ɗum woni joddi on centoɗen ɗo mako nulaɗo hadisa selluɗo. kala on tertiɗo julde wotere tawi ko fihi mo suli faka annama kanat lahu a wi'anaymo hara himo jonnano adduniya aduna on, hara aduna on no laataninomo, hara himo okkano aduna wama alayha e ko woni aduna on kon fuu fa sulibaha o jatta non aduna on. da son fami yarɗo beere o terti juulugol wa'utu gooto fii beere nde o yari nden, nulaaɗo piyani en misal on ko honno wa'i. nulaaɗo maaki no wayi wano ɗettaaɗo aduna Allah on fuu e jawle muɗum. aduna e ko woni e aduna kon fuu o ɗetta o okka sabu beere makko nden, sabu ko o yari kon ɗum nden moƴƴere ɗon jatta jungo makko. ande on ɗon no perdiri wano no okkaɗo aduna fuu si aduna on jattino. calculiɗo goɗɗo yo jonne ɗo inne honɗum, yo jonne ɗo piide misal 1 million d'euros, bonnaɗo hunde tun ɓe ara ɓe jatta 1 million d'euros on jungo ma. haɗa perdi waɗi ka waɗaɗi, haɗa waɗi nulaɗo maki mo acci julde wotere pet tawi ko fihi mo yari beere, ko ɗum woni sabu no waywa no okkaɗo aduna e kala piiji wonɗi e nder aduna, sabu beere makko nden o jattana nden moƴƴere ɗon. musidɓe, julɓe jalo woni e lowade beere, yara beere, mantoro beere. no woodi woɓɓe kadi haysi ɓe yarata kono ɓe harminade. ella si mi yii yarowo min nano haray c'est la liberté totale, chacun mo kala no wawi fe'inirde wi mum no falirano. ina non sari on wi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. ko ittir hunduko ma ko ma juuɗe ma de sawata fi au moins innina ka ɓerde ma wona a weltora. kono inna c'est ko démocratie c'est la liberté e hoore ko Allah haɗi kon. way je kam mi andi jentoɗen noon hadis on ɗo ko julde wotere o ronki juulude sabu ko suli kon o perdi wano okkaɗo aduna e kala piiji wonɗi aduna gila Allah tagi aduna e moƴƴereji mum o jattana. ɗum ko perdi molanade. jantoɗen kadi timmorde hadis on. wa man taraka salata sukran, mo akkiti julde sabu sulugol 4 marratin, laabi 4, seke hara o akkiti nde wotere sabu ko suli kon, o akkitande nde wotere kadi sabu ko suli kon, o akkitande wotere sabu ko suli kon, laabi 4. oɗo kadi ɓe perdi makko ɗin konnu. kana haqqan ala Allah, haray ɗum ɗo laatike no waɗɗi e hoore Allah, sike Allah tuma taala waɗi obligatoire e hoore makko an yaskiyahu, nde o yarnata on yaruɗo beere laabi 4 ɗon, tinatul khabal, ko wiyete tinatul khabal. qila sahaba ɓe landi wama tinatul khabal, ko ɗum woni tinatul khabal annulaɗo? ɓe maake usaratu ahli jahannama, ko lakkere e ƴiiƴe e mbordi himɓe jahannama ɓen. sike himɓe jahannama ɓen si ɓe sumi mbordi yalti e maɓɓe, ƴiiƴe yalti e maɓɓe, ko ɗum yarɗo beere on laabi 4 maayi tuubali o jonnoyte kanko, ko ɗum ɗo wonoyta njaram makko ɗan, ko ɗum wonoyta ndiyam makko ɗan ka nder yite. ko ɓurno yurmude fof ko on ɗum hewtama e point woɓɓe no considéri pinal ko yargol beere waɗa piiji ɗin ɓe nawnum kaari intégrité, il est bien intégré. tuma on tigi hayki diina mum kan, hayki naamu mum on, hayki piiji ɗin fof ɓe nawnu a intégrité. tawata haala ma kan hande kadi an naw haccuma ala e makka
namu ma on haccuma alay makka dina ma kan haccuma e alay makka be nawno awoni civilisé intégré wallahi no yurmi yalla dando en intégragol ha tawa ko jahannama fo on tigi fokkita musidɓe julɓe nde deftere ɗo wallahi inde hanano waɗede hara ko nde goɗɗo artoto jangude si fuɗɗo ɗaɓɓere gandal sabu nde ne'ay ɓernde nde moƴƴintinayi neɗɗo jaka mi andi mo acciti julde nde wotere sabu ko o yari kon haray kon ɗum himo perdi wano okkaɗo aduna Allah fo jattita jungo makko mo yari akkiti julɗe nayi fii ko yari beere kon Allah inni mi waɗɗini hoore an yarnoygol mo ko wiyete ɗum mbordi e ƴiiƴe e lakkere naato yayɓe ka hiite ɓen Allahu akbar jonnon ɗo en yewtali d'abord pénalité waɗeteɗo hoore makko silamu ngun kadi hendi kamo siko dina ñawirte ko ɗum koyo faccinde kadi jelu 80 koyo piye kadi lowri 80 siko sariya kañum kadi tawti noon ɗum ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala joni noon kon mi faala andintino na yen luttu kadi tun e jangugol e ɗiɗo ronken andutude damal tububuye no udditi si a waɗi kadi ɗum ɗo fof a fewti Allah inni modi mi waɗuno malam waɗude mi desidi accutugol mi wattata hande kadi fewta e waɗugol golleji moƴƴe ɗuma Allah kadi yafotomo ko wonɗen e jangude ɗo ko mayuɗo e o situation ɗo mayi tubali yahalen hadis kadi hekkiɗo ɗon on oɗo kadi hadis konnu molli ko danger e yargol beere wa fihi aydan noka musnad kadi fay imam ahmad anhu e seydina abdullah ibn inna wandama abdullah ibn amr marfu'an ɓe ɓanti hadis on ha hewtoyi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki man shariba al khamra kala on yarɗo beere marratan nde wotere pet lam tuqbalu lahu o jaɓantake salatun julde jaɓantake mo 40 sabahan bimbiji 40 sike balɗe 40 kala yarɗo beere nde wotere o tubali o jaɓantake julde makko nden balɗe 40 jonno goɗɗo no wawi famude awa joni mi ala julde ɓay mi jaɓantake koyen faamu julde nden no jogii pecce ɗiɗi ɗe hanɗen faamude hiɗa mari fii ittugol farilla on e hoore ma hiɗa mari jaɓanede ko juuluɗa kon jonno si goɗɗo yari beere Allah inni mi jaɓata julde makko nden balɗe on ɗum 40 jonno ko on ɗum faada ɗo 40 seke Allah inni mi jonnatamo baraji juuluɗo on e nder balɗe 40 kono noon ko yo juulu kadi par ce que fii yo tottu wajibi on e hoore makko jaka mi andi ittugol wajibi on e hoore ma ko feere heɓugol baraji julde nden ko feere joni noon ko Allah inni kon jaɓata seke o jaɓay ko juuluɗa kon hande kadi o landitoytakoma fii nden julde nde juuluɗa ɗon hiɗa yari innen a yari beere kono noon baraji mayre a ala e nder 40 jours joni noon calcule yarowo ɗo chaque weekend allahu akbar hara chaque weekend o yahay honno o inna himo yawde récréo himo yawde ɗetta hendu chaque weekend hara oyo yara ñande mo yari wo 40 jours hikkowo ɗo noon sariya no ini yo juulu kono wala baraji so yari toyi kadi 40 jours kadi wala ka jaɓanede ko baraji ɗi e hoore kadi noon so inni kadi o juulata haray hande kadi on ɗum so juulata mo qirriti o juulata ka ɓernde o wonti kefeero si o juulata himo andi wondema kañum ka julde nde no waɗɗi haray ɗon ko honɗum hande kadi o watti kadi pankare kadi ɓurɗo mawnude huwa tarku sala ko danger yargol beere ngolni danger yargol beere jon lonnulaɗo maki man shariba al khamra kala on yarɗo beere marratan nde wotere lam tuqbal lahu salatun julde jaɓantake mo
40 sabahan bimbiji capanna eni bimbiji ko fandal konu ko nyalaade capanna yani balde capanna en inni do non kadi on ko fanda do mo jabantake farilla on ittete hore makko simo julude ko fanda do mo jabantake siki o bata baraji julde den fa in taba yurmende Allah den jento den hadison nula do maki fa in taba si o tubi non o yara tun o tuba o nisa kono ni no tubu biyan ko be sartiji tatiti maton go o ko yo fewti Allah wenna o tubi ɗiɗi o desida o wattata tata ɗum o ɓeyda waɗugol golleji moƴƴi koye naya hinnaymi ino tunde mi tuubi jankati hattande tabutey mankum mako nande mum no fa in taba si o tuubi taba Allahu alayhi Allah jaɓanaymo tuubi e waɗi ko bonni kon Allahu akbar fa in aada si o fuɗɗitike kadi sike o tuuba ngasi Allah jaba o yakadi o yarita kadi fa in aada si o ruttike kadi e yargol ngol lam yaqbalillahu lahu Allah kadi jaɓantamo salatan julɗe ɗen ma julɗe ɗen 40 sabahan bimbiji capana sike balɗe capannay kadi sike o yarayoɗo weekend o tuuba Allah subhanahu wa ta'ala yafom so o yaritoyi kadi Allah kadi jaɓantamo balɗe capannay fa in taba kadi si o tuubiti kadi taba Allahu alayhi Allah kadi jaɓanaymo tuubuya rawi hadithon ɓe maki on nun fala adri mi anda fi thalitha aw fi rabi'a ka tammum so yari ko honno woni ñawore mum ma ka naya mum so yari ko woni ñawore mum kono riwaya go hino wodi o hadith o hay so yari kadi ka tammum hay so yari kadi ka naya mum so tuubi buye laaɓuɗo Allah jaɓay qala nulaɗo maki fa in aada si o hiltike non o yari o kontidi tun e yargol haramo tuubali kon woni ñawore mum kana haqqan ala Allah haray woni haqqe e hoore Allah mo o waɗɗini e hoore makko an yasqiyahu nde o yarnamo min radgati khabal ƴiƴe ma mbordi sumayɓe ɓen ka nder hiite yawmal qiyamati ñande darngal ko ɗum ɗo woni joddi kadi yarowo beere dare yarowo beere o yarne ƴiƴe o yarne mbordi o yarne lakkere nato weyaɓe ɓen ka hiite ɗon ko lette lahara ɗen non lette aduna ɗen o jaɓantake ko o woni e juulude kon balɗe 50 so yari so tuubani so tuubi noon Allah jaɓanaymo oɗo kadi hadis ko fiyonu ceerno jon sabu en inni fiyen janngu deftere nde faami na en janngu tun hadisaji on fiira ko be anda ceerno jon ko faandore honde o addani hadis on ko addani on hadis ɗo ko yetagol ma bakkatu siɗa wadde bakkatu tuubu o mo wonɗa e bonnude ko yaafotoɗo kono noon ko sa tuubide tawbatan nasuha tuubu buye laabu ɗon ceerno jon inni an o wonɗo e innude hiɗa wengi e yurmede Allah nde Allah ko gafuru rahim ala e gollude ala tertade bakkatuji ɗin ala ñando ñande ɗa waɗɗodir e majji a janggali ɗi bindi ɗo ma a nanali heɗi jange woɗɗitoɗa ɗi piiji ceerno jon kadi noddande hadis ko ɗo fuu ko fiyetagol en wondema ko ɗum deftere nden innana adda'u waddawa nawnare e lekki mu'um nde hollete nawnaje men ɗen nde hilton nde windana en ordonnance ji kadi ko lekki honki ɗetteten fiye ndikku yalla wurnu ɓerɗe men ɗen e rewgol Allah yahanen kadi fayi wa fil musnadi aydan noka musnad imam ahmad kadi min hadithi abi musa al-ashari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo maki man mata kala mayɗo mudminan lil khamri kuninete al idman sike harahun ko duumiɗo e yargol yarino ha woni non chronique oɗo kadi no mari ñawore go nanen hari ko yarowo nde o tere yaro harano suuɗi oɗo non honnu ñande o memade bouteille henken hum makko kum maɗum champagne makko kumaɗum mao haray on ɗum haray hakkille ɗen ndeja man mata kala mayɗo mudminan lil khamri hara ko duumiɗo e yargol beere ma e tubaali saqahu llahu allahu on yarnoyaymo min nahri guuta caangol wi'etengol guuta
qila nulaɗo wi'ana ɓe landita wa ma nahru khuta ko ɗum woni cangol hontogol cangol honɗum wiyete cangol khuta nulaɗo jaabi qala nulaɗo maki nahrun ko cangol yajri ngol no ila fi furujil mumisat ka awraji waɗay ɓe zinaɓen yu'zi tawata yu'zi ahla nar harano lorra himɓe hiite ɓen honɗum rihu furuji hinna bargol farjuji maɓɓe ɗin kono o hadis ɗo fandi kala tawɗo hande kadi yargol beere ngol nangimo wonti chronique e makko o wata tertade ñande ɗo ñande o memay kon o maya o tubali e on pankari ñande ɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki o yarnoyte e cangol wi'etengol ghuta ka yite sahabaɓe non a landi ene kon woni ngol cangol ɓe maki ngol cangol ko waɗay ɓe zina ɓen ɗe di e yaltayɗe ka awra on tigi maniyu e di e mumisat yani zaniyat waɗay ɓe zina ɓen ɗe di e ɗe yaltayɗe ka awraji maɓɓe waɗay ɓe zina ɓen ko ɗen o yarnoyte yawmal qiyamati jonno hakke ko tawata ɗan ndiyan ɗon no luuɓi hiɗan luuɓi hadis on inni on ɗum wo ndiyan ɗan ndiyan yaltuɗa ɗan ka farduji waɗay ɓe zina haray hiɗan lorrude natuɓe ka yite ɓen hay natuɓe ka yite ɓen eppi ɗum no luuɓi eppi ɗum no luuɓi kanko non ko ɗan ɗon on ɗum o yarnoyte ndiyan yaltay ɗan ka farduji waɗay ɓe zina ka aduna ga mumisat ini ko ninete mumisat zaniyat waɗay ɓe zina ɓen jaka mi andi honno musidɓe julɓe sabu hiɗen mari cangol no damas wiyetengol khuta kono nangol fanda ɗo khuta ɗo ko fanda kon num ko cangol no ka nder yiite ndiyan no ka nder yiite andiyan ɗon konto ɗan iwi kaka farjuji waɗay ɓe zina waɗuɓe hoori mum zina hara ko zina woni golle maɓɓe ɗe di e yaltayɗe e maɓɓe ɗon aɗa luuɓi dus tawata yimɓe hiite ɓen on mbayi kine mum ɗen ko ɗan luuɓi kam kanko ko ɗan ɗon wonoytawno jaram makko ɗam allah yarnoytam fi yarowo beere ha wonti ande kadi ɗum jikku e yargol beere ngol ɗon kadi fuu ko hollen kon ɗum ko inde wondema ko wondema piiji ɗin fiya heɓoy kadi aljannaji yewta ɗin fi muɗum a gollay tertoɗa bakkatuji ɗin yaalin hadis go kadi o yiɗo ceernojo ngol ɗum waddi hadisaji bus balɗe tati ɗe jangude hadisaji ko fiyetagol ɗen awa memmine gollane aljanna ɗum heɓorta toon ɗum yelaji wa fihi aidan anhu ittama kadi ka musnadu fay e o sahabajo wiyetede abi musa qala ɓe maki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki yuradu nnasu himɓe ɓen weɓintinoyte ma himɓe ɓen weɓintinte yawma alqiyamati ñande dargal thalasu aradatin weɓitanɗe tati sike allah subhanahu wa taala weɓintinoye tagorde fo laabi tati ɓe are koynete weɓintigo ko ɗuma chose exposugol hunde ara honɗu holla jama on nde hunde ɗo on hi nde hunde on hi nde hunde on hi nde hunde yimɓe ɓe weɓintinoyte nokkeli tati ñande dargal ndare ɗi nokkeli ɗon tati fa amma ardatani amma weɓintinanɗe ɗen ɗiɗi e nder konko weɓintinte ɗon tati ɗiɗije ɗen ko honɗum fa jidalun wa maazir ko wenje e gantoji seke weɓitande go hino ton ko wenje kaari min nano ɗum ɗo kaari min ɗum wanne mo kala wenja oya mo kala wowla ko waɗuno juuɗe ɗen wowla ko waɗi hunduko kon wowla ko waɗi tere ɗen fo wowla ko waɗi ko wujjunoɗa ko ɗumannotoɗa ɗon kon ko wenjidiro mo kala ƴanta haqqiji mum ɗin ewoya ko ɗum ɗo woni honno arano weɓitande ɗimmere nden ko ɗum ko maazir ko gantoji allah haray vraiment accanan mi andano allah mi wattata allah mi ɗumannotako allah ara exposa on ɗum argument ji yeeso allah haronka ko ɗum ɗo woni honno weɓitande ɗimmere nden weɓitande arandere nden ko wenjidiro weɓitande ɗimmere nden
ko wallingol gantoji. Iɗen andi noon kadi o gantoji ko wona ko ceernojo yewti ɗo ka hadisi makko nulaɗo naafu kadi jaɓante gantogon naafu jaɓete yo wowlu gantogon ɗo ko woɓɓe sabu en inni si hewtoyama kadi ka innen wondema ka wowlugol fi gantoji muɗum ko woɓɓe newnante yo wowli hadis on no newnani ɗo woɓɓe kono woɓɓe alqur'ana on sabu en inni ko ɓe waɗe gon nu jama'u inne wondema nusus bindi ɗin ko ɓe heɓɓidiren ɗi fiyen faamu hadis on ɗo inni wondema himɓe ɓen waɗoye gantoji ɗin aya on ka suratul mursalat to gonuginne en ɓe jaɓantake gantoji ɗi holli en wondema woɓɓe Allah jaɓanoyeɓe yoɓe wowlu gantoji maɓɓe ɗin kono woɓɓe Allah jaɓata yoɓe wowlu gantoji maɓɓe fala yu'zaru lahum fa ya'tazirun ɓe jaɓantake yoɓe sifo si ɗon noon gayni few en andi weeɓitande aranere nden ko wenje weeɓitande ɗimmere nden ko honnum ko gantoji ɗin mo kala ara innayi ko ɗum ɗo salino ko seytane salino ko ɗum ɗo salino tammu ɗum noon ko honnum wa amma thalithatu amma weeɓitande tammere nden fa inda dhalika ko ɗon konko jantaɗo ko ka weeɓitande tammere tatiru suhuf ɗeri ɗin wirata fi ayadi aw fi aydi ka juuɗe hande kadi on ɗum ɗeri ɗin wira ara ka juuɗe fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi ko lonata ha umqra'u kitabiya jaka mi andi on ɗum ka weeɓitande tammere hande kadi noon mo kala jonnite ɗeri mum ɗin yo Allah jonnitiri en ɗeri men ɗin ka ñaamo fa akhidun bi yaminihi ko jaɓirayɗo ɗeri ɗin ka ñaamo aw akhidun bi shimalihi ma jaɓirowo ɗeri ɗin ka nano jonnon jaɓirgol ngol ka ñaamo holli wondema a mali jaɓirgol ngol ka nano holli wondema a hayri a perdi ɗum hino wayi wasi tawi woni examen waɗama ɓen ni gañiɓɓen ko ɓen inde mum koolaɗa ɓe gañaki aka ñamoɗa ɓe gañaki ɓen ko ɓen koliraɗa oɗo hadis kañum kadi ko honɗum ceernojo on jantani en mo fiyen faamu deftere nde ko addani o hadis ɗo ko yeetagol ma an o neɗɗo innuɗo wondema ɗa faala moƴƴere aduna ala e gollande a hi'ali o hadis ɗo jama on weeɓitoyte mo weeɓintinoyte nokkeli tati ɓe wenjidira ɓe ara ɓe wallina gantoji maɓɓe ɗin ka tata ɓum mo kala hetta golle mum ɗen an a gollata fiya wonu e yimɓe jeeyaɓe jaɓiroyayɓe ɓen ka ñaamo a jooɗoto ɗo yeloɗa ha sifa ɗi occasion ji ɗo lawma ko ɗum ceernojo addiri oɗo hadis yahanen hadisa kañum kadi fayi ini ceernojo on ɗo ibnu qayyim rahimahullah innen wondema ko ñawdowo himo ñawdude wonkiji men ɗi wa fi lmusnadi aidan min hadith ibni mas'ud ittama kadi e seydina ibnu mas'ud anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal ittama e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki iyakum mi haɗi on iyakum mi haɗi on si nulaɗo noon inni mi haɗi on ande on num hiɓe hiɗani e moƴƴere iyakum mi haɗi on wal muhaqqarati dunub e foyginɗingol bakkatuji ɗin nulaɗo inni mi haɗi on dey foyginɗingol bakkatuji ɗin no kunɗo ko bakkatun to sukun c'est pas grave no kunɗo hina hay foyi allah yafoto kunɗo haygoy karino wadde kum oustas karino wadde kum e ceerno karino wadde kum c'est pas grave nulaɗo maki mi haɗi on fanɗingol jasingol bakkatuji ɗin nulaɗo noon fa innahunna haray jasingol bakkatuji ɗin fa innahunna bakkatuji ɗin yajtami'na hiɗi moɓodiro ala rajulin e gorko ma e neɗɗo hatta yuhliknahu haɗi halkamo jantoni hadis on de nulaɗo maki mi haɗi on jasingol fanɗingol yawitagol bakkatu hoytos koykoy sabu koytoso koy no moɓodiro e gorko ma e neɗɗo
koye moɓodiro han koye ɗuuɗa koye wona sabu halkugol mo. hande kunɗo ko tosukum janggo kunɗa ko tosukum. ko ɗum waɗi ilan anditi ɗo ko ceernojo wi e nder gimɗol makko o inni wota yawito koye bakkatu e tosukoy a darata pelle ɗen ko honɗum woni fello ko inne wonde makko kaƴum dewti e hoore kaƴum dewti e hoore kaƴum ha wonti fello. joni noon ceernojo e hadis on ɗo kadi ni ta yawito de nulaɗo maki mi haƴi on dey fanɗingol yawingol jasingol bakkatu e toskoy koy sabu koy no wawi moɓodirgol e neɗɗo ha koye wona sabu yewgol mo halkugol mo mehugol mo. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ألا بياني مثال ألا بي مثال ko honno bakkatuji tosoki ɗin wa'iri e neɗɗo simo jasinde ɗi sike eɗen andi bindigo hino wodi ko haqqille wawi ɗi famude kono ko hasi ko alquran on kañum e sunna on hunde si tawi woni no hitti nulaɗo piye misal e hunde nde hi'eten fiyen faamu kon ko haqqille ɗen hiyata ayeje ɗen kadi si tawi woni hunde ɗen ko haqqille hiyata e ayeje buy Allah piye misal e hunde nde hi'eten fiyo haqqille ɗen faamu. Ndare misal ngal nulaɗo piyani en ngal ɓawo ɓe haɗude en yawitagol bakkatu e toskoy koy ɓe maki bakkatu e toskoy koy hino wa'i ka mathali qawmin wano misal yimɓe nazalu arda falatin ɓe ari ɓe weeri e honɗum e leydi désert e leydi innen wondema ala honɗum leggal e leydi sahara e leydi ndi hecciɗa ma e ladde ɓe ara e ladde yimɓe ara weera e ladde fa hadara ara non ma ɗum ari sani'ul qawmi moƴƴinanowo yimɓe ɓe ñamete seke goɗɗo on ɗum e nder ko arɗe weeruɗen kon ka ladde ɗon tawata en ari e weeri goɗɗo addoya ɗon honɗum teewu e tamati e piiji ɗin fof hunde defetede hara himo faala defande jama on kono leɗɗe ala ko huɓɓire hara leɗɗe ala on ɗum ko huɓɓire sani'ul qawmi ɗo kon ko defanowo yimɓe ɓe moƴƴinanowo yimɓe ɓe ñameteji hande kadi noon ɓe jooɗo ɓina ko honno o ñamete defirte jentoɗen misal ngal nulaɗo jonnigol fa ja'ala rajulu yantaliqu gorko fokkita mo kala yaha fa yaji'u bil udi o addoya lekkum seke si ɓe moɓodiri tawi ñamete o hino ɗon ala ko defire mo kala e maɓɓe naw ɗum accimi yam laɓɓoya lekku yorkum mo kala e maɓɓe ya ɗaɓɓoya lekkum mo kala e maɓɓe ya ɗaɓɓoya lekkum ɓe ara on ɗum hara leɗɗe ɗen ɗuuɗi ɓe saggina ɓe defa ɓe ñama siko lekkum gotum arno kum watano defude ñametemo kono nulaɗo piiɗo misal wondema no way wano arɓe e ladde hara no addori ñamete defugol kono ɓe ala ko ɓe defira leɗɗe ala mo kala e maɓɓe ya ɗaɓɓa lekkum tosukum si tawi woni kon temedere lekkoye temedere heɓike lekkoye temedere haray no wawi defude nulaɗo maki awa ko noon wayiri bakkato tosukoy koy si tawi woni saabu lekkum ko bakkatum tosukum lekkum ko bakkatum tosukum joni noon ɓay leɗɗe ɗen piitidirama wonti hande kadi giiti ɗon wawi defude ñameteji ɗin fof kono noon kadi bakkato e koy to tosukum aray ɗo tosukum araɗa wonto yawno giiti nulaɗo ko ɗum ɗo piyani en misal ka mathali qawmin no wawi wano misal himɓe nazalu arda falatin jippiɓe e ladde fa hadara sani'ul qawmi moƴƴinanowo himɓe ɓen ari yani moƴƴinanowo ɓe ñamete on fa ja'ala rajulu yantaliqu fa yaji'u bil ud gorko noon ma ɗum gorko yehi addoygol inle wonde mantu lekkum mo kala yehi ɗaɓɓoyi lekkum warrajulu yaji'u bil udi gorko addora lekkum hatta jama'u sawadan ha ɓe moɓi honnu leɗɗe bus wa ajjaju naran ɓe huɓɓi hiite wa andaju ɓe ɓendini ma qadhafu fiha ko ɓe bugino kon ka nder hiite holli e wondema bakkatuji ɗin kadi nulaɗo piyani en ɗo misal ka deftere adda wa dawa libnu qayyim wondema ta yawi to dey
iyakum wal muhaqqarati dhunub, mi haɗi on jasingol fanɗingol yawitagol bakkatuji to soko kiɗin. ɓe piyani en noon misal ɗum hino wayi wano himɓe arɓe e désert e ladde, tawata hara goɗɗo e maɓɓe no addori ñamete defeteɗo, kono leɗɗe ala. mo kala e maɓɓe yaha noon ɗaɓɓoya lekkun, mo kala e maɓɓe yaha ɗettoya lekkun to sokun, ɓe ara ɓe fotta tawa woni leɗɗe buy, ɓe huɓɓa hiite ngen hande kadi on wona hiite janɗunge, ɓe defira ɓe ñaama. no yiiri ɗon ɗo ni hari hiite ala, mo kala ko lekkun gotum addi, kono ɓay lekkun kun ari kun dewtodiri ha heɓi honnum leɗɗe buy defani ɓe. ko non woniri kadi bakkatoji ɗi. sa waɗi ɗo tosukun a tubade, aɗi ɗo tosukun a tubade, ɗum no dewnodira tun ha wona yawonnum dolle. si on tigi mayi noon tubali hande kadi si Allah yafakimo o lettiroye yeruɗin bakkatoji. e ni ɗo ibnul qayyim ko addani o hadis ɗo kadi sabu en na en jangu tun feƴƴen. ibnul qayyim ko addani o hadis ɗo ko wata yawito dey pihoy koy sheytane noon ko yawita gongol o hollata en oylaw non kunɗo nafus par ce que kanko woni him andi kolto o fokkiti ko woni himo faala on compagnon, himo faalaɓe o yaada. jangen kadi hadis e hekkuɗo ɗo non. wa fi sahih, ana ndaren simi diwali, نعم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة نوكا صحيح البخاري كدي حديث إودوكا مو سيدنا أبي هريرة في اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولادو ماكي روكا دي مسيب بجل بجنتو دي موجة كدو إنتي سيرات يا أنن نني القرآن أكون إني وإن منكم إلا واردها وإن منكم ألا قطر إمور تغادو كهوري ليدي دو illa si wona wariduha o joloyay o tawoyte e lumbugol sirate. enen e jinna ala feƴƴoyowo woni kaka hiite yarata, woni kaka aljanna yarata, a lumboyay sirate. hadisaji ɗin non inni wondema ka rewete non no way wawno honnu wano garawol mari jaajo. woɓɓe kadi inni on ɗum haray no weliri, hadisaji ko inni no weliri on ɗum wa beldi laɗi ko ɗon rewata ngoya sengoto. jon non ko ya lumbu hekkoro ya ngola sengoto ko aljanna, ley on ka ley pon ka lumbata ɗon ko jahannama woni ley, ko en ar non lumben ka hoore garawol mariage to hikkoro ya ka aljanna. jento ɗen ko ɗum feƴƴoyta rek lumbugol sirate kadi. ceerno jon ɓe addani en oɗo hadis ɓe maki nulaɗo maki yudrabu fil jisri ala jahannam, pon waɗete ka hoore jahannama, piyete ka hoore jahannama, kono na ɗo piigol kono yani yujalu daraba ɗo ko mana jala, waɗete ka hoore jahannama pon moƴƴine pon ka lumbire. fa akunu awwalu man yajuz, nulaɗo maki ko min wonata arano lumbowo. Allahu akbar, teddungal. nulaɗo ko kamɓe attoyto natugol ka aljanna, ko kamɓe attoto lumbude sirate, ko kamɓe tefoyta fiyo Allah subhanahu wa ta'ala ñaawo hakkude yimɓe ɓen. teddungal. joni noon si Allah tagima tawnima e mofte nulaɗo ɗen, non kadi ko nema e nder nemaji Allah ɗin, si a faami a gollitiri a nafitori. si pon on waɗama nulaɗo maki ko min attoto lumboyde feƴƴude. jagay gandi on si nulaɗo tigiri daɗali lumboygol ɗon, ene ko min innata wondema mi joloyta ko ɗum Allah daali ɗo, wa in minkum illa wariduha, hay e goto e moɗon ala si wona o lumboyay ɗon, kana ala rabbika hatman maqdiya. ɗum ɗo ko tawata honnu jeyɗo ma on no waɗɗini hoore mum, seke Allah no waɗɗini hoore makko personne hay e goto hikkoroyta natoyta hiite natoyta aljanna hara o lumbaɗi ɗon. Allah ɗum ɗo honnu o waɗɗini ñawore nden e hoore makko. alqur'ana on noon no yeeti en ɗo adomi jangude hadis on, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah daali on thumma nunajji alladhina taqaw, ko ɗon faalaɗen hewtude. summa si ɗum ɗon feƴƴi, si pon on fontama,
alla inni thumma do fu gayni nunajji alladhina min danday ben ittaqaw hulunoɓe wonnoɓe ka aduna woɗɗitinoɓe pankareji falji tuubi fewti Allah tuubi sino waɗuno bonereji fewti Allah tuubi ɗo yo hewtoyde lahara Allah dali thumma nunajji alladhina ittaqaw min danda non honno hulaynoɓe Allah ɓen wa nadharu zalimina min terto toñuɓe ɓen fiha ka nder jahannama ton jithiyan ko ɓe suɓɓitiɓe ko ɓe yanuɓe suɓɓiti Allah inni wonde mawno fo lumboyay ɗon min danda moƴƴunoɓe huluɓe Allah ɓen min acca bomɓe ɓen ɓe suɓɓito ka nder jahannama yo Allah dandoen e suɓɓitoyto ɓen ka nder sirata ɗo ko aya alqur'ana on sifani en ɗum non jonno yahen hadis on kañum ko nu sifani en par ce que en newno imma aya on inne wondema aya on kañum résumé tum hadis on kañum gara on ɗum détaillan en ɗo ndaren kon ɗum feƴƴata nulaɗo maki yudrabul jisru ala jahannama pon waɗe ka hoore jahannama fa akunu awwal man yajuz mi wona min arano attotoɗo lumbude on wa da'wa rusulu nden ñande annabaɓe fof haray ko honɗum ɓe woni ene noddude mo kala e mofte mum annabi salihu no wondi e himɓe mum ɓen annabi hudu no wondi e himɓe mum ɓen nulaɗo kadi no wondi e himɓe mum ɓen annabaɓe fo yawma idin nden ñande haray mo kala e maɓɓe no ko ɗum woni e makude allahumma sallim Allah hisin he si Allah baɓɓen tigiri inni Allah hisin no fewta no toro Allah fi wata suƴƴitoyo ton Allah hisin haray modi enen kon ɗum hatto jinde wowlude Allahumma sallim nde ñande ko ɗum ɗo woni on ɗum yewtere Allah baɓɓen Allahumma sallim Allah hisin nulaɗo non maki wa ala hafatayhi no e sera sirate on no e sera pon on ka waɗa ɗo sera makko hiɗe andi ponji ɗi ga kañum ko jalɗe ɓe waɗata ka barriére ji kono ndaren pon on sirate kañum kono way par ce que gonno koye garawol mariage wona e rewede wa ala hafatayhi no e sera pon on kalalib koni nete kalalib bulle janɗe jogiiɗe bulle saññini ni mislu bulle ɗen innen wondema janɗe ɗen no wawa koye jankoye innen no tufirkoye brochette jankoye seeɓukoye ma bulle seeɓuɗe ɓe maaki wondema kalalibu bulle haray janɗe seeɓuɗe mislu shawki sa'dan no waywa no bulle honnum tamaro yi bulle inne leɗɗe tamaro ɗen ka si tawi woni enen anda tamaro iɗe wawi nandindinde e bulle on ɗum tugi leɗɗe a tugi ɗen e yi haray heno jogui bulloy haray ka ponji kañum kadi ka ponsirate ko ɗum woni ɗo ko ɗum te sa'dan mislu sa'dan wano bulle on tamaro lekki tamaro tahtafu nas ɗen janɗe ɗon kañum kadi on ɗum ɗen bulle ɗon kadi no wippita yimɓe ɓen a feƴƴe tun jogi toma wippite hiɗen andi si goɗɗo rewi hakkunde janɗe hara fu no waɗa inne wondema wano meselle haray hiɗa yaahi gongal no tufe ga haray noon kadi garawol mariage wona e rewede hoore muɗum no weli kadi beldi ndin no weli ɓuri laaɓi hella ka sera ga kadi fu ka sera kadi fu no waɗa no bulle ɗon kañum kadi ara no saññini fi tufugol on tigi fa minhum no e ɓen lumbayɓe sirate sabu ɗon lumbugol sirate ngol ɗon ko par catégorie ji yimɓe ɓen woniri no woodi hadisaji goo yeeti en harana o hadis mo ibnu qayyim yeeti en ɗo ka deftere makko adda wa dawa hadisaji goo ko nine woɓɓe kañum nde hewtay anda ha hewti sirate malaika ɓen ɗetta pucci mum ɗin lumbina ɓe kamɓe on ɓe nanay fi sirate no wole tawa ɓe waɗino moƴƴiriji ga ha yoni yoɓ ɓe sannete nde ɓe ara honno ɗum hino wayi wasi en fokkiti ɗo nokkugo goɗɗo ɗetta moto goɗɗo ɗetta vélo goɗɗo yara avion ko no wayi lumboygol sirate woɓɓe on ko malaika ɓen arata on hakke ko ɓe waɗi a golle
Allah ko malaikaɓe inde wonde mawnu ko malaikaji privé arantaɓe bakka ɓe on e pucci kadi privé ɗi lumbinoyaɓe ɓen ɓe andata danger o. woɓɓe no woodi ɓeeray kamɓe kadi on ɓe lumba hara ɓe ɓaali probléme few ɓe lumba few. woɓɓe no woodi ɓe ara koye ɓe balance ni ya ha sikka unoyto woni ɓanto ya ha sikka unoyto woni ɓanto ɓen non kadi ha feƴƴa. woɓɓe kadi ara on uno ley ton ko moƴƴereji ɗin no waɗirnoɗa moƴƴereji wo kalduna ko noon lumbirta kasirata. yo Allah moƴƴin golleji men tawe ɗen e malaikaɓe ɓe imminta ɓen pucci muɗum ɓe Allah imminta pucci ɗin arana en hara en yahay hara hiɗen cortésa no irte ni lamɓe ɓen no cortésa. woɓɓe kadi ko noon Allah subhanahu wa ta'ala teddiniroytaɓe malaika immoto bakka ɓe lumbinoyaɓe kono noon ɗum ɗon heɓortake on no yela ko golle. hiltolen ka hadis tahtafu nnasa bi amalihim haray hiɗi on ko wiyete ɗon a jande ɗen no honno no cifo himɓe ɓen kono noon cifagol ngol himɓe ɓen ko ɗum jokki bi amalihim sayyi'a ɗo ko be sayyi'a golleji maɓɓe bonɗi ɗin ko ɗi woni waɗo hawn ɗum bulle ɗen ñosoɓe wippita ɓe fiye ɓe unoyo ka jahannama. andi ɗo golleji maɓɓe ɗin ɗo ko ndu fanaɗo golleji maɓɓe bonɗi ɗin bulle ɗen kañum kadi innen tun no wawi wasi no jogi vibration si tawi tu woni janɗe ɗen ma bulle ɗen andi wondema oɗo ko bonɗo himo mari golleji bonɗi hewɗum ɗe aray ɗe wippito on tigi fi on tigi unoyo nder ton. fa minhum no e maɓɓe kamɓe lumboyayɓe sirate ɓen almuthaqu haɓɓiraɓe bi amalihim golleji maɓɓe ɗin golleji moƴƴi ɗi ɓe waɗi ɗe no yirte ni bulle ɗen no wippitude woɓɓe saabu golleji maɓɓe bonɗi ɗin ukko woɓɓe kadi golleji maɓɓe ɗin no tabintini ɓe feƴƴay ɗum honɗum sans probléme par ce que golleji moƴƴi ɗin honɗum no jogitiɓe no teddini ɓe no ɗumanni. yo Allah waɗo e ɓen ɗon ko ɗum woni fa minhum almuwathaku haɓɓiraɓe bi amalihi golleji maɓɓe moƴƴiɗi goyi ɗo hadis on inni en ɗo golleji ɗiɗi kono oya ko golle bonɗe fanda kayni ɗo tahtafu nnasa bi amalihim golleji maɓɓe bonɗi ɗi fa minhum no e maɓɓe almuwathaq haɓɓiraɗo bi amalihi golle mum moƴƴa golle makko moƴƴa ɗen. fa minhum no e maɓɓe kamɓe lumboyayɓe ɓen kadi almujardalu honno mortotoɓe woɓɓe no morto no yana woɓɓe no morto no immo morto ya ha sikka ɗuma unike ɓanto ya ha sikka unike ɓanto. jaka mi andi on ɗum hadisa on ɗo ko qualité ji tati yimɓe hadisa o yeyte ko yahay ɓe tawata golleji mum ɗi no ñiiɓini ɗum ɓe feƴƴa tranquillement e taway ɓe bulle ɗen wippita ɗum unoya nder ton e wonɓe on ɗum mortade sikka unoyto ɓanto ya ha sikka unoyto ɓanto gera ha lumboya kono haysi ɓe lumbi hara ɓe sonjike ka ɓerde. hadis goo noon inni en hino woodi on diwinteɓe tawata ko malaikaji ɗin diwintaɓe ko ɓen noon ɓuri jogade qualité o ko ɓen noon ɓuri jogade teddugal ngal. summa si ɗum ɗon no feƴƴi naato feƴƴoyay ɓe feƴƴi unotoɓe unike hatta ida faraga allahu min alqada ha si Allah gayni fes ñaawugol baynal ibadi hakkunde jiyaɓɓen wa ɗo Allah gayni ñaawde few naatay ɓe jahannama ɓe naati naatay ɓe aljanna ɓen naati lumbayɓe ɓen fi sirate on feƴƴama ko honɗum noon kadi feƴƴata si sirate gaynama kadi musidɓe julɓe ko ɗon joni wonɗen e yaade woɓɓe unike woɓɓe daɗi kono est ce que ko ɗum landal ngal ari est ce que uniɓe ɓen ko heferɓe ɓen tum o waye heferɓe ɓen unike naafiqi unike waɗuɓe pankareji haysi ko julɓe waɗuɓe pankareji haysi ko julɓe maayi tuubali hara Allah yaafaki ɓen ɗon kadi unoyto ko ɗum ceernojo addani en hadis o ko fi ɗum ɗon ceernojo addani en an wonɗo e innude a immatako a on tigi ɓorotako ka pankareji awa ndaare ɗo waɗuɓe pankareji ɓen maayi tuubali haysi ɓe waɗude ɗum ko moƴƴi Allah si yaafakiɓe ɓe jeeto ɗum e unoto ɓen ka jahannama. joni noon si gaynama unede few laaɓuɓe ɓen kañum feƴƴi
ko honɗum noon feƴƴoyta ko ɗum wonɗen e janngude. Si tawi woni Allah gayni noon ɗum ɗon fes wa arada an yukhrija min annar, Allah faalama yaltingol ka nder hiite, man arada ommo o faalana an yarhama nde o yurmete. seke no woodi woɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala hara hiɓe waɗi pankareji ɓe maayi ɓe tubali, si ɓe yehi ɓe uloyke ka hiite, Allah hon ɗum Allah yaltinoyayɓe ka nder hiite. Décret koyneten kon décret waɗoyte Allah inna yaltine ka nder hiite kala hoolinoɗo Allah subhanahu wa ta'ala e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam. Kala seediɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, seedinoɗo ɗum ɗon hay simo waɗi pankareji yahe yaltinomo ka nder hiite. Jakka mi andi on kala hooliɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hooli ɗum gollitiri, hay simo waɗi pankareji janiɗi o tubali o luttoyta ka hiite, kono e innalde o yaata nder ton. Fiino hon ɗum kasi aljanna on no laaɓi tunuɗo laata ton. Ko ɗum waɗi wa arada o faandi an yukhrija min annari nde o yaltinta ka leydi man on arada an yarhama mo o faala yurmede min man kana e on laatinoɗo yashhadu hino seedi ka aduna an la ilaha illallah reweteɗo Allah wonɗo gonga si wona Allah. Kala seedinoɗo ɗum ɗo o luttoyta ka hiite, kono noon firta wondema a hewtay tun kadi feƴƴa kal janna. Amara al malaika, Allah innen o yamiri malaika ɓen an yukhrijuhum yo ɓe yaltinoy kala seediɗo reweteɗo ala si wona Allah, fa ya'rifunahu. haray noon jonnon si Allah immini malaika ɓe yahe yaltinoyon ka nder hiite, si Allah inni malaika ɓe yahe yaltinoyon, mo waɗi décret yahe yaltinoyon kala seediɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, si malaikaɓe ɓen yahani ɓen ko honno ɓe anditirta ɓen ka nder hiite. fa ya'rifunahum, malaika ɓen no andira ɓe bi alamati maade athari sujudi, batte ko ɓe sujjayno kon. jantoɗen kadi musidɓe julɓe julde nden ko hitti kon. Si malaika ɓen yehi ka nder hiite yaltinoygol himɓe joginoɓe pankareji maayi tubali ɓen, si ɓe ari kadi ko honɗum woni maade mon, kon woni signon wondema oɗo ko wannoɗo pankareji himo duwa yaltinede, himo duwa libérede, ko maade ko o juulayno kon. Jaka mi andi on non julde nden ko important. hay ka nder hiite si malaika yehi ƴawnoygol wonɓe nder ton ɓen ko batte ko ɓe sujjayno kon ka tinde maɓɓe. jonnon ɗo seyni tinde maɓɓe ɗen hinafi konɗo ko ɓawli kon la ko tawata kon honnon haray no windi ga wondema ɓeɗo ko juulaynoɓe ɓen ɗon ɓe jeye hara hiɓe mandi ɗum ko goo. ɗiɗi kadi hay si on tigi natoy ka hiite sino juulayno, hiite ngel sunnaymo nokkeli ɗin fop kono sunnata tinde ka o sujjaynoɗo. Allahu akbar. sunnata ɗum tinde ka o sujjaynoɗo hiite ngel. jonnon si malaika ɓen aroyi suɓugol juulayno ɓen ko ɗum ɓe darata. Kala ka hiite ngel sunna, kala mo hiite ngel sunnali tinde mum nden ɗo ɓe nagon no hikkorɗa, si woni seeɗa on tigi yaltine ka nder hiite, on tigi yaltine on to ka nder hiite. wa harrama Allahu ala nnari, Allah harminani hiite ngen an takula ndege ñamata min ibni adama e ɓiɗɗo adama on athara sujudi, batte sujjugol ngol ka o wonno e sujjude ɗon hiite ngen ñamata ɗon so naati hiite. fa yukhrijunahum, ɓe yaltina ɓen waɗunoɓe pankareji maayi tubali hara Allah yafakiɓe, ɓe yaltinoye ka hiite sabu shahadatayno. kono noon musidɓe julɓe adoyen mi lannito ɗo, goɗɗo no yeli ɗum ɗo, goɗɗo no yeli waɗoygol transit ka jahannama, goɗɗo no yeli waɗugol escale ka jahannama, enen en ko yelotoɗen ko yen na en humpito, ma hay sen humpitoto kon woni ka nder hiite hara koye haraɗen ka aljannaji ndaren à travers de télévision ji ɗin ka aljanna ma ko nande ɗin ɗon peeji hiyen himɓe hiite men. ko ɗum ɗon julɗo yeli, o yelaki on no maygol ara tubali inne joni yo yaw o sumoya ton. kono noon si on tigi hewtoyi ton yo Allah dandu on tigi sunnete ha fi yo seedude par ce que aljanna on akeyata neɗɗo tunuɗo. joni noon si on tigi no mari bakkatuji pankareji ko be on tigi ya sumoya yeru ɗin ɗon
o yaha o lootoyo enen e janga joni o lootoyto e caangol ha o laaɓa ha on luuri e tuundi e bakkatuji fof iwa e makko par ce que aljanna on si jaɓa akeyigol mo par ce que aljanna on no laaɓi o wata akeyde tuunuɗo o wata jaɓɓade neɗɗo tuunuɗo fa yukhrijunahum ɓe yaltine noon ka hiite ɓen seydinoɓe reweteɗo allah subhana allah kadim tohisu hara ɓe ɓawli kiron mo naati ka hiite jahannama haray wonto ɓawli kiro fa yusabbu alayhim min ma ɓe baaƴe ndiyam sike on ɗum si ɓe yaltinama ka nder hiite ɓe ara ɗon e caangol hadisa goo hino ɓangilane fi caangol malaika ɓe on ɗum baaƴa ɓe ndiyam loota ɓe ndiyam yuqalu lahu ɗan ndiyam ɗon no wi'e ma'ul haya ndiyam gurdam sike ɓeɗo si ɓe yaltinama ka hiite ɓe hibbe ndiyam ɗan no wi'e ndiyam gurdam par ce que ɗan hibbitete wodi wonta kesum wonta laaɓuɗo fino natiroya ka aljanna fa yanbutuna inne wondema ɓe fuɗa sike hino wayi wasi ɓe maayi on tuma ɓe fuɗa nabatal habbati wano no abbere fuɗirta min hamili sayli e si tawi woni jurde rondi kede hiɗen andi si tawi woni ndiyam saaji jurde waɗi ma ndiyam mollode ndiyam ari yooli abbere naɓayde nokkugo e dunkire ma ko nande muɗum si mollode nden feƴƴi kumpuɗum ɗon kum fuɗoye ɓeɗo kadi ko noon ɓe fuɗirta ɓe hibbete ndiyam ɓe yolodo ene ndiyam ɗan ha ɓe hewta e poyngo si ndiyam ɗan feƴƴi ɓe fuɗa ɓe natoya ɓeyde ɓe fuɗa fiyo ɓe laaɓu hara hande kadi aljanna on ɓe wawai hoɗude nder ton ko ɗum woni fa yanbutuna ɓe fuɗa nabata wanono inde wondema e ɗuma puɗi alhabbati gabba min hamili asayli e ko inde wondema mollode ndiyam rondi haray musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen e hattude kono en hi'i wondema oɗo hadis kañum kadi ko holli en ko wondema ko en gollu fi no daɗiro en hiite ngen hittinen kadi e juulugol ngol o yiɗo julde nden nde walloya goɗɗo hay ka nder hiite malaika ɓen ko juulugol ngol ɓe ndaroyta siñji ɗin par ce que hiite ngen ñaama e ɓalli ɗin fof ka nder jahannama toon wonande yaltinoyte ɓen si wona honno si wona ka on tigi sujjiraynoɗo haray nde deftere ɗo hiɗen haani nde jangude fiyen faamu ñawden hoore min hara piiji buyno yeeso musidɓe julɓe haray joni lan hiltitade janga sardan on tum fiyen waawu faamude nde joni mi janga voilà joni lan hiltitade janga tum hara mi yaññaade وفي صحيحين عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا دوماكي إن المصورين نمبادين ببين يعذبون بلتويد يوم القيامة يند درنجل ويقال لهم بوئنه أحيو ورنite ما خلقتم كن كتغدون وفيهما نو امج كدي بخاري دوما مسلم أيضا كدي عنه صحابة جو في الليلون كلهم كدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نولا دوماكي إن أحدكم tabitino goɗɗo e moɗon ida mata si o maayi urida alayhi maqaduhu juller makko nden weeɓitantemo bil gadati bimbi wal ashiyi e kikiɗe in kana min ahli ljannati si tawi woni o laatike ko aden aljanna fa min ahli ljanna haare ko saɗi makko o woni aden aljanna wa in kana min ahli nar siko aden hiite fa min ahli nar haara o woni aden hiite wa yuqalu o wi'ane hada maqaduka ndeɗo ko jullere ma ni hatta yabathaka allahu ha allahu immintinoye azza wa jalla yawma alqiyamati ñande darngal wa fihi ma no e majje kadi aydan anhu e on sahabajo felliɗo ɗon kadi ani nabi sallllahu alayhi wa sallam ida sara ahlu ljannati bil janna si himɓe aljanna ɓen wontoyi ka aljanna ɓe naatoyi wahlu nnari fi nnar himɓe hiite ɓen kadi naatoyi ka nder hiite jia bil mawti mayde nden addete hatta yuqafa ha nde darne bayna aljannati wannari hakkude hiite ngen e aljanna thumma si ɗum ɗon feƴƴi yudbahu mayde nden hirse
ثم ينادي مناد أنتما أونو تولو أونو يا أهل الجنة كونو يهم الجنة خلود لطقل فلا موت ميد على ويا أهل النار كونو يهم إيت خلود لطقل فلا موت ميد على فيزداد أهل الجنة هم الجنة من بيدو فرحا والتاري إلى فرحهم فاد والتاري مأبه ويزداد كدي بيدو أهل النار هم بهيتنgen حزنا سنو إلى حزنهم فاد سنو مأبه وفي المسند عنه على إتما كديك مسند إمام أحمد عنه أون سابع في اللي دون كان يمكن قال بماكي من اشترى ثوبا كلا أنصود تونتي بعشرة دراهم مودي سابو درهم فيها تينو مودي درهم مودو درهم حرام حرمدو لم يقبل الله له ألا جبنتام صلاة جلدن ما دام عليه فتلين سرندن مكو ثم أدخل إصبعيه أنتما ونادي كل مكو دين كان نوبي مكو في أذنيك نوبي مكو ثم قال أهوتي أوي يعني أوي ثم تا يؤلن أدودي إن لم أكن سمي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمنا نراني نولاد صلى الله عليه وسلم أدو معكم كنا يني أدو حديثون وسلم وفيه نكا مسند كدي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نولاد ماكي من ترك الصلاة كلا أجد جلد سكرا في سلوغل توقف في مسولي مرة واحدة دوتر فكأنما كانت له أوي أي مهارا لا تنيم الدنيا أدنى وما عليها إكلم إريجكوني أدنى فصليبها وجتنا ndemmo yene o jattana aduna wa man taraka as-salata kala tertido julde sukran sabu sulugol 4 marrati labinay kana haqqan ala Allah haray dum do woni inna wondema wajibi e hoore Allah ko kanko waddini hoore makko an yasqiyahu de o yarnatamo tinatul khabal ko wiete tinatul khabal kila be wi ananulado wa ma tinatul khabal kun woni tinatul khabal ya rasulullah anulado Allah qala nulado make usarati ahli jahannama ko bordi yaltaydi e himbe nato yaybe hite ben kanyum e jiije نعم وفيه أيضا عنه بكدي مرفوعا حديث بنتادو هيوتي نولالو من شرب الخمر نولالو ماكي كلا يربير مرة دواتر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وجبن تاكي ياري جلد مكو جابتاكي bimbiji capan nay e ni ko fala do bimbiji yani ko nyalaade capan nay wa in taba si utubi taba Allahu alayhi alla jabanay mutubu wa in aada sufu ditike kadi urutike lam yaqbalillahu lahu Allah subhanahu wa ta'ala kadi jabantamo salata 40 sabahan balde kadi kadi on capan nay ni bimbiji capan nay ko balde capan nay fanda fa in taba si utubi kadi taba Allahu alayhi haray Allah subhanahu wa ta'ala jabanay mutubu filli do non hadithon ini fala adri mi anda fi salisati katamun ko nulado maki aw fi rabiati maka nayabun ko nulado maki qala nulado maki kadi fa in aada sufu ditike kadi kana haqqan ala Allah haray dum do inne wonde ma woni wajibi Allah mo o farli hore makko an yasqiyahu de o yarnatamo min radghatil khabal indi on lakkere madum ƴiƴe siwotode e himbe nato e be hite be yawmal qiyamati yalande dalgal وفي المسند أيضا اتمك مسند إمام أحمد من حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي من مات كلا أميدو مدمنا للخمر هرى أووي يرقل بيردين سقاه الله يرنيم من نهر خوطة تانقل ويتنقل خوطة قيل بي أنا وما نهر خوطة كل ونقل تانقل ويتنقل خوطة قال نولاد ماكي نهر كو تانقل يجري غلو إلى في فروج المومسات كفرجوجي ودي بزنا يؤذي توتا نلورا أهل النار هم بهيتبين ريه برغل فروجهن فرجوجي مقبرين حكي كتوتا غل تانغل لنكا أوراجي ودي بزنا بين وني إن وندما سوز إلي هاري برغل غل نسنجو دي هاي هم بناتو بين كهيتا يوالا دندوين وفيه أيضا حريكا ينكدي لك مسند إمام أحمد كدي نعم مسكي نانم نعم حبدي coordinateur andoni e jangude lo نعم
وفيه أيضا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ماكي يعرض الناس هم ببن نويبنتنو يوم القيامة يند درجل 3 أرضات ويبنتنان تاتي فأما أرضتان أما ويبنتنان إن ونما دين فجدال كوينج ومعاذير انغانتوجي وأما الثالثة أما ويبنتنان تامرن فعند ذلك قرن تجري تطير الصحف ديري ويرتا في أيديك جودة يمبين فآخذ كجبيرو ديري مندين بيمينه نياو منغو أو آخذ ما جبيرو بشماله نانو منغو. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد ماكي إياكم مهدي مرنتني ومحقرات الذنوب إجاسنغول ما يبتغول بكاتوجي تسوكيدين مهدي يبتغول بكاتوجي تسوكيدين فإنهن ندين بكاتوجي يجتمعن هدي موغندرا على رجل إغوركو لنوغندرا تسكن حتى يهلكنه هذه الكمو. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا نلا بياني دي مثال بماكي كمثل قوم نوعي ونهين نزلوا جيبي بويري أرض فلات إليتي إن وندما لابو دماء لد فحضر صنيع القوم مؤينا نوهم بين أري يعني مؤينا نو بين نعمتهم أدري نعمتيجي كونو تاي بألا لدكو بدفرا فجعل الرجل غوركو لاتي ينطلق هم يأها فيجيء بالعود أدويا لكم مكلا بأدويا لكم والرجل يجيء بالعود غوركو كدي أدويا لكم عندكم مكلا بأدوي لكم مكلا أدويا لكم حتى جمعوا سوادا ها بموبي إلا ودمانو دول بويلة وأججوا بهبي نارا هيته وأندجوا ببندني ما قذفوا فيها كبمجي كنقدرهيت. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال اتمنوا كان ينكر كسهيل البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي يضرب الجسر على جهنم قوم ودويت كهور جهنم فأكون أول من يجوز من ميلاتو أتطولو لمبودهم نولاد أتطولو لمبود كسيرات. ودعوى الرسل ننيان نودان ودعوى الرسل يومئذ إذن نودان أن بابين ما نولا بين ننيان دي هريكون نولا بيوني إماكو دي اللهم سلم الله دندو هسنا وعلى هافتيه نكسر جهنم ما نكسر سيراتي كلاليب جند سيبو دي مثل هيدي واي شوكي سعدان هيدي واي ونهنو bulle leɗɗe tamaro tahtafu nnasa bi amalihim hiɗe jilo yimɓe ɓen sabu golleji maɓɓe bonɗi ɗin fa minhum no e yimɓe ɓen nde ñande almuwathaku haɓɓiraɓe bi amalihi golle maɓɓe moƴƴe ɗen ma golle moƴƴe ɗen tawata hara bulle ɗen wataɓe wippitude. wa minhum no e maɓɓe almujardal mortotoɓe yana thumma sidun ɗum feƴƴi yanju allah danda ko ɗon allah daali wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. hadith on inni on ɗum hatta idha faraga allahu min alqada bayna alibad hatta idha faraga allah hasi allah gayni من القضاء ناوغل بين العباد حق دجيا بين وأراد وفعل مكدي أن يخرج أو يلتنت من النار كهيت من أراد وفعل أن يرحم يرمته ممن كان أون لا تنولو يشهد هنا سيدي أن لا إله إلا الله رويته الله سبحانه الله أمر الملائكة ويمر ملائكة جدين أن يخرجوهم يبيلتنا به فيعرفونهم بأندر به بعلامة ماد آثار السجود بات سجوغنغل. وحرم الله على النار ألا حرمنني تنجن أن تأكل نجنامة من ابن آدم بيت آدم
athara sujudi batte sujjugol ngol ka o sujjirayno ɗon fa yukhrijunahum ɓe yaltina ɓe qadim tuhishu hara ɓe ɓawli kiro fa yusabbu alayhim ɓe baaƴe e hoore maɓɓe min ma'in ndiyam yuqalu lahu hiɗan inne ma'ul hayat ndiyam gurdam fa yanbutuna ɓe fuɗa nabata inne wonma puɗi alhabbati abbere fi hamili sayri abbere nde tawata hara inne molloɗe ndiyan norondi joni noon haray musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen hattude e janngo kadi enen en hiyay ko hadisaji on ɗum ceerno jom addanta en haray ka landitagol en ini nde deftere ɗo ko nde deftere ɗo wonɗen e janngude wiyetede adda waddawa libnu qayyim rahimahullah joni noon haray mo jogaki nde no wawi yawde ka play store winda inde mayre a jippinayde ɗon ka téléphone ma hara hinde masa bindi ɗin no laaɓi jangira ɗon si a tawi ni kadi a anda honno gerdirte naatu ka page en Facebook lan holli ɗon logo hunkun konno ko wayi a yahay tun winda ɗon adda u waddawa ñoƴƴa logo hunkun yaltay télécharge a deftere nden sa wawali kadi few hiɗa wawi lan contactude min mi hollete ko honno gerdirte ɗum ɗo fof fandore men ko honɗum ko yen wawu nafitorde wagutuji men ɗin hara ɗi heɓaki ɗum ko go'o ɗiɗi kadi nafitoren e piiji himmuɗi ɗin ɗum ɗon ko ɗiɗi tataɓum ɗum kadi ko yen hettin fi jangugol ngol wawi en sottinde na jentagol ngol jentagol ngol tuwatani ɗumanade kala arɗo ɗo waɗani en bayana ma waɗani en yewtere ma waɗani en conférence ande na e bayana o wawi waɗugol on conférence ɗon wona ko gandal tu wawma hewtinde e ɗin ɗon piiji haray ko en wakkilo jangen haray kadi na en janguɗi hadisaji ɗo famen wondema haray ko hiite tun la hadisaji go kadi no ton sifiɗi fi weloji ɗin ɗon kadi enen en hewtoye yimɓe moƴƴuɓɓen kadi kon noon jaɓɓorte joni noon masala mum sakkitorton ko ɗum katten ɗo ko wata seytani hoden en dey ta seytani hudu en ara inna no hiɗa waɗi ɗum ɗo hiɗa jokki ko boni hay sa tubade Allah jaɓata no kala ko bonnuɗa Allah lawaki ha ɗo ni ɗa wonde e wonkimaki lawaki fewto Allah tuba haray ko feƴƴi kon feƴƴi ko ɗumenata al islam yajubbu ma qabla l'islam on udday e piiji feƴƴunoɗɗi angal landitatake iɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala nani en ɗi makuji ɗo artika en gollitirgol eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo o ceernojo ɗo Ibnul Qayyim e o arɗo landi o ceernojo ha nde deftere ɗo heeɓi yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo ɓe yaafo ceernoɓen fo haray hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men wuruɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala puuɗu balɗe maɓɓe fati ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo ɓe enen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala ɗettoto en hara ko en yaafaɓe hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala enen wonɓe e jangidude nde deftere ɗen fof e kala kadi ka vidéo on hewtoyi hara hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah huntan en haajuji yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en nde nawnare ɗo dandana en yo Allah subhanahu wa ta'ala naɓude kande wawata lorrude bani adama o iɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi kanko eni yen toromo imo jogi ko lannata Allah subhanahu wa ta'ala min fewti e maɗa huntan men haajuji amen ɗin Allah subhanahu wa ta'ala barkin fayɓe amen ɓe yaltin cheytane ka galleji amen yo Allah subhanahu wa ta'ala naadu welo ka galleji meɗen hakkude men e ɓeygure men nden kañum e ɓiɓɓe men ɓen eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi kanko jogi laamu kanko okkata laamu yo Allah okkor en laamu yo Allah subhanahu wa ta'ala okkor en laamu ñiiɓinen nunɗal hakkude ɓiɓɓe lagine ɓen eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi yo Allah subhanahu wa ta'ala okkor en lamɓe moƴƴuɓe yurmeteɓe ɓiɓɓe leydi ndi okkora en kadi yimɓe moƴƴuɓe e lamɓe moƴƴuɓe eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkor en halawatul iman yo Allah okkor en halawatul iman yo Allah metti en belenduru limanu yo Allah subhanahu wa ta'ala metti en belenduru liman haray musidɓe julɓe mi toranike on Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah daranon hajiji mon ni rena on aduna e lahara moɓidiroya en ni kañum kadi kal jalla waɗa en himɓe lumboyayɓe sirata men tawata hara ko malaika arani ɗum lumbini ɗum ilan tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan en dewe men ɗen hara en hiidi kadi janggo midi 30 inde waddema 15h30 et 22h30 midi 30 ko hadisa goto jangueten darsu mo 10 minutes 15h30 jangen darsu goto mo pinal hara koko yowodiri e inde waddema pinal 22h30 haray ko nde deftere ɗo wonden e jangude haray ko min Mouhammad Alpha hewtunoɗo fi en wawu sendudude ɗi wagutuji men ɗo haray hiiɗi kadi jango siko ɗum Allah muyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh